Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 27 z'ukwa cyenda 2024 tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo mu Kinyarwanda. Kuri mikoro ya mbere ni ngiye Mushakamba Maurice, mikoro ya kabiri Sentamura Amahoro. Miriwe neza Mushakamba. Yego turamahoro. Yego. Ingingo z'ingenzi tugiye kugarukaho ziragaragaza ko FDLR yegerejwe umupaka w'u Rwanda muhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ingingo ya kabiri kemeza ko intandaro yo gusubiranamo kwa FDLR hagaragaye intandaro yo gusubiranamo kwa FDLR na FARDC. Ya gatatu kerekana ibikubiye mu butumwa bwa Perezida João Lourenço wa Angola yohereje Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingingo ya kane ikaba urubanza rwako Rukongo yarezemo u Rwanda mu rukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Ndetse ingingo ya gatanu ikaba abayobozi b'abarundi baburiwe irengero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Sentama, ngira ngo ni amakuru arimo dushya kubera cyane aba bayobozi abadiplomate b'u Burundi baba baburiwe irengero, biritwa ko ari nko gutoroka birumvikana, ariko amakuru araza kudusobanurira ukuri kwabyo. Ibya FDLR na FARDC byo gusubiranamo ariko bimaze iminsi biba, bikaba byarangiye FDLR yegerejwe umupaka w'u Rwanda. Turabyita kuyirukana, turabyita iki? Ntabwo mpamya ko ari ukuyirukana bwana Mushakamba. Reka tubanze duhere mu ntangiriro twumve, turaza kumenya ibyo ari byo nyuma ngenda tugana ku musozo. Ariko ikiriho urazi ko bazindutse barwana, babihera Mugunga bararwana, FDLR irazamuka ijya ku ishyamba yinjira hariya mu birunga. Uyu munsi rero bikaba bivugwa ko binagaragara, ariko ntabwo ari ukuvugwa gusa ko hari ibishobora kuvugwa bitagaragara, ariko ubu ibyo biravugwa kandi biranagaragara. FDLR yegerejwe umupaka kuko yazanywe hariya hafi mu kibaya cya Kibumba, aharebana n'uruhande rw'u Rwanda. Kuba yazanywe hariya rero hari impamvu, kandi urazi ko ntabwo twabifata nka kuri wari ubifashe mu kanya, ahubwo ikiriho bafite ibyo bagambiriye utamenya, nk'uko tutahwemye no kubivuga mu makuru twatangaje ubushize. Nararwanye, ariko imirwano yari nk'ikinamico. Urebye yari nk'ikinamico kuko bari bagendereye yego harimo ibibazo birimo muri FDLR hagati yayo, ariko ntabwo ari ukwanga FDLR, ntabwo ari ukwicutsa, ntabwo twavuga ko uwahekwaga asigaye yigenza. Ahubwo FDLR iracyari umwana, iracyari mu mugongo wa FARDC, baracyayirera, baracyayifite. Ahubwo icyo bashakaga bwana Mushakamba, ngira ngo harimo ikibazo, hari umuyobozi wa FDLR batifuzaga, bumvaga bashaka ko yavaho, ari nayo ntandaro. Kandi ibi ngibi bikaba byarakozwe hanyuzemo za ruswa nyinshi kugira ngo uwo muyobozi bamwikize, noneho abandi bakomeze bayobore, FDLR ikomeze ibe FDLR. Ngira ngo urabizi neza kandi warabikurikiranye, watubwira ido n'ido kuri iki kibazo. Ibyo bwana Sentama nibyo n'ingingo turi bugende duhuza hamwe n'iya kabiri, kuko abantu bose batunguwe n'iki gutuma Repubulika ubutegetsi bwa Kinshasa bushwana n'ubutegetsi bwa FDLR cyangwa se n'abana babo cyangwa n'abagore babo FDLR, kuko bameze nkaho bashyingiranwe dukurikije umubano bagirana n'imikoranire bagirana, ndetse no kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerura ku mugaragaro ikemera ko idashaka kurwanya FDLR. Ndetse vuba haherutse kuba umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru aherutse gushyira hanze itangazo agaragaza ko ngo bari kurwanya imitwe y'inyamahanga, ariko ntiyigera avuga ngo bari kurwanya FDLR. Ariko amakuru ahari ni uko abo mu muryango cyangwa wenda mbere y'uko nyageraho, hamaze iminsi muri FDLR harimo urunturuntu, aho bivugwa ko ngo General Omega yicishije Colonel Ruhinda, umwe wari umuyobozi wa CRAP. Nyuma yaho Ruhinda yari yasimbuwe na Colonel Sirikov nawe ngo yicishwa nanone na General nanone Omega. Ibi byose bigaterwa n'uko General Omega agenda yigwizaho imitungo itandukanye
amafaranga atandukanye yose akaba ari we uyirwizaho, amafaranga atangwa, ibikoresho n'amafaranga atangwa na Kinshasa byose akabifata akabigumana akabyiharira, abandi akabaha makeya ashoboka. Amafaranga agomba guhembwa aba special force ba CRAP, Generali Ruhinda akayikubitira ku mufuka akabahemba, aba special force akabahemba nk'asanzwe y'aba FDLR basanzwe. Birangira abigizeho inzigo we na General Omega. Ruhinda nako abonye ko Ruhinda kandi yari ashyigikiwe na benshi, ahitamo kumwivugana kugira ngo amuve mu maso, atazarinda anamugirira nabi kuko yarashyigikiwe n'abafite imbaraga cyane. Byaje kurangira n'ubundi witwa Sirikovu nawe bigenze gutyo, nawe aramwivugana. Rero amakuru akemeza ko imiryango y'aba bakoroneri babiri nayo yagerageje kwinjirira urundi ruhande rwaba rutumvikana neza na General Omega, ubundi bagahitamo kumushakira icyamuhitana. Bahisemo gukoresha amafaranga, bashora amafaranga menshi mu baho muri FDLR CRAP, ndetse kandi barongera bashora andi mafaranga mu binjirira mu butegetsi bwa Kinshasa, bagaragaza ko intandaro y'imikorere mibi cyangwa kudakora neza ko FDLR byose ari ukubera General Omega. Birangira rero Kinshasa yemeye nayo kuba yakoresha operasiyo yo kumwivugana, ariko birangira abacitse. Ndetse n'ikibigaragaza nuko ejo bundi ubwo habaga izo mvururu barwana, General Omega yahunze agahungana n'abasirikare be bagera ku 1,500, ariko bikarangira ahatewe bari bazi ko General Omega ari hasanzwe hari aba basirikare b'abakomanda ba FDLR bitwa CRAP. Rero urumva ko uko byagenda kose harimo ibibazo muri FDLR byakwiyongeraho, noneho no kuba umusaruro FDLR Kinshasa iyitezeho utari kuboneka, bikarangira bigenze gutyo bashatse gusubiranamo. Ariko byose ngo ni ukugira ngo bikize General Omega, birangire General Omega ave mu nzira, ubundi basigare bari muri shushusheri. Ariko kubegereza umupaka nk'uko wari umaze kubivuga, ni wa mugambi wabo, ni gahunda yo gushyira mu bikorwa umugambi wabo wo gushaka gutera u Rwanda, cyane ko nk'uko wenda cyangwa bikomeje kugaragara, General Omega uyu munsi yahunze. Rero abandi batarimo General Omega akaba aribo begerejwe umupaka, birashoboka ko aribo bifuza kuza kwiyenza ku Rwanda. Biriya ni gahunda barimo n'u Burundi. Yego, ibindi bivugwa nuko bo ngo bashaka kwegera hariya bagatera hariya, noneho batera hariya n'u Burundi nabwo bugatera mu majyepfo bunyuze hariya mu kibira. Niyo gahunda bafitanye. Ariko ikigaragara rero barabeshya, ariko nibaza ko inkuru ikubitira mu kirere cy'ikibira ishobora no gukubitira mu kirere cy'ibirunga, ngira ngo ni naho haba inkuru ikomeye cyane. Nibyo nibyo nagiye kukubwira, ntese ko barimo bakomeza gushotora no kwegera u Rwanda, kandi inkuba irinda u Rwanda ikaba ejo bundi yarakubise abo mu kibira, ejo ntishobora gukubita hariya nanone ntishobora gukubitira mu birunga cyangwa hafi aho. Gusa nanone bwana Sentamara, amakuru nanone avuga ko FDLR yaba ikomeje gutsinsura cyangwa kwica aba FARDC n'ubundi muri biriya bice bya Sake ndetse na Goma, ndetse no mu iramirwano FDLR yakubitiyemo aba FARDC batari bake. Nibyo birashoboka, ntabwo turabamenya, ariko barimo, cyane ko abatangabuhamya bacu batubwiye ko babonye za ambulance kandi nyinshi, kandi burya ambulance burya ngo hariya ngo zitwara abasirikare bubashywe bo mu rwego rwo hejuru, bamwe bato batwarwa kuri moto umushaka. Yego nibyo, batwarwa ku mamoto, ubundi bagatwawe no mu magorofani. Sinzi impamvu, ni uko baba bashaka kubihishira no kudatera ubwoba abaturage bo mu mujyi wa Goma kugira ngo batabona ibintu uko byifashe bagatangira guhunga uriya mujyi kandi barabafatiriye. Ariko ikiriho cyo ni uko FDLR yabakozemo, akaba ariyo mpamvu bwakeye batera Wazalendo kugira ngo bajijishe, bagaragaze ko hose bari guterayo. Biriya byari ukujijisha, cyane ko uriya General Sikabwe, ngira ngo uramuzi, Sikabwe fo umunsi yahuje abayobozi b'Abazalendo. Umunsi yakoze inama nabo, ntituramenya ibyavuye mu nama.
nje no muri studio inama yari ikirimo ni ikigaragaza niba abantu barasana bakongera bagahurira mu nama ni ikigaragaza bya bintu by'ikinamico ariko ikiriho ngo bishoboka ko banapfuye n'amafaranga ngira ngo n'umunyamakuru ubogamiye kuri leta uriya munyamakuru wabo ubogamiye kuri leta Kibumba cyangwa Micombero reka ndebe uwo ari we mukubwire yabyanditse yanditse ko icyo bapfuye nta kindi bapfuye ko bananiwe kugabana amafaranga yavuye mu misoro bimwe byo kuri bariyeri za bariyeri bagenda bashinga ni Justin Kabumba aravuga ati ni mu rurimi rw'igifaransa ati des échanges kandi uyu nguyu uzi ko bamugendana no ku rugamba des échanges de tirs ont éclaté ce jeudi matin entre les éléments des FARDC et des jeunes wazalendo à l'ouest de Goma yavutse imirwano ku wa kane mu gitondo ubwo n'ejo hashize hagati y'ingabo za FARDC n'abawazalendo mu burengerazuba bwa Goma selon plusieurs sources ati dukurikije isoko y'amakuru atandukanye les deux parties se disputent le contrôle de certaines barrières de perception illicite des taxes sur la route Sake et sur l'axe Nzuro ati amasoko y'amakuru atandukanye tugezaho ko izo mpande zombi zihanganye zapfaga ku gucunga za bariyeri zitemewe ku muhanda wa Goma Sake no ku cyambu cya Nzuro bitewe n'amafaranga bahakirira nyine ubwo ntabwo bumvikanye ku buryo bwo kubisangira cette situation a engendré une psychose généralisée parmi les déplacés vivant dans les camps de Burengo et Rushangara ibi byabaye rero byatumye habaho igikuba mu nkambi z'abirukanwe mu byabo imbere mu gihugu mu nkambi za Burengo na Rushangara yego aravuga ati aucun bilan n'est disponible pour le moment et l'armée congolaise n'a pas encore communiqué sur l'incident nta wamenya ibyangiritse muri iryo hangana muri iyo mirwano ati kandi ingabo z'igihugu za FARDC ingabo za Congo Kinshasa zakomeje guceceka ntacyo zatangaje kuri ibyo byabaye urumva rero ibyo bapfuye ni amafaranga bakura mu bantu kuri za bariyeri zitemewe yego no ku cyambu cya Nzuro ngira ngo icyambu cya Nzuro urakizi ni kimwe kiganisha ahandi werekeza Minova ariko uturutse muri biriya bice bya Goma hamwe hajya hanaba imbunda nini naho ngaho yego bwana Sentabangire ngo reka tube tuvuye kuri aya makuru dusimbukire noneho ku bikubiye mu butumwa perezida wa Angola João Lourenço yoherereje perezida Tshisekedi ibikubiyemo rero byamenyekanye bitangiye kumenyekana kuko ikibigaragaza ni uko byagiye hanze kandi noneho ikirimo ni uko perezida João Lourenço wa Angola ananiwe kuba umuhuza kandi ananijwe na Tshisekedi ibikubiyemo rero ni ibingibi ni ibintu bigera nko muri bibiri by'ingenzi hano baragira bati Tshisekedi RC Monsieur Tete Antonio uranyumva yego Tshisekedi RC Monsieur Tete Antonio ministre angolais des affaires étrangères porteur des messages du président João Lourenço Tshisekedi yakiriye ministre Tete Antonio w'ububanyi n'amahanga wa Angola wari umuzaniye ubutumwa bwa mugenzi we perezida wa Angola João Lourenço bakagira bati dans son message en tant que médiateur mu butumwa bwe nk'umuhuza le président João Lourenço a averti Tshisekedi qu'il est fatigué
de sa réticence et de son manque de volonté à résoudre les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. Ati mu butumwa bwe perezida Lorenzo amenyesha Tshisekedi ko ananiwe kandi ananijwe no guceceka kwa Tshisekedi no kwifata kwe no kubura ubushake bwo gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo. Agakomeza ati cette colère et frustration du médiateur nommé par l'Union africaine proviennent des résultats de la 4e réunion ministérielle tripartite entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda, de la République démocratique du Congo et de l'Angola, où Kinshasa a catégoriquement refusé de neutraliser les milices génocidaires FDLR et a également nié les négociations avec le M23. Bisobanuye iki ibingibi rero icyo bisobanuye ni iki nuko bavuga bati umujinya w'umuhuza washyizweho n'ubumwe bwa Afurika n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika bituruka ku kuba ibyavuye mu nama ya 4 y'abaminisitiri, inama y'inyabutatu yahuriweho na Angola, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kinshasa yatsembye yanga gusenya umutwe w'abajenosideri wa FDL kandi inavuga ko itsemba ko itazigera igira ibiganiro na M23. Ubwo rero urumva ko icyo yamumenyeshaga bwana Mushakamba yamumenyeshaga ko ananiwe nuko atarabishyira hanze ku bandi bantu ku bindi bihugu ku muryango mpuzamahanga, ariko we kubwe arananiwe kandi ikigaragara muri ubu butumwa ananijwe na Kinshasa. Yego se ibi urabibona ute? Joao Lorenzo araza gukomeza guhanyanyaza, bizagenda bite? Kinshasa izemera ice bugufi ishyikirane, yemere n'ibyavuye mu n'imyanzuro avuye mu nama, bizagenda bite? Urabibona ute bwana Mushakamba? Ikiriho ni kimwe nuko M23 izakubita itababaza Kinshasa ikabona kujya kuboroga, ariko kugira izumvwe nabwo izumvwa yongeye gukubitwa bikomeye. Bizasaba uduhenge nk'uko bimenyereye, ariko utwo duhenge nzigo utaha ntabwo bazamwumva nk'uko yumvishwe vuba. Kinshasa izwiho gusaba uduhenge izwiho gusaba uduhenge, gusa icyo ntabona naho izakura imbaraga nshya. Ni ukuvuga ngo yazanye bwa mbere yarakubiswe, hamagaza abacanshuro barakubitwa, ibonye byanze ikamagaza bano bavandimwe b'i Burundi barakubiswe, byanze hamagaje Sadeke arakubiswe, basaba Hibo bari bahari ubwo bari bakubiswe kare, byanze Kinshasa irongera ihamagaza ngo abandi bitwa ngo nibari Egoro ni ibisiga bito, ni za Kagoma ntoya. Za Kagoma ntoya zirakubitwa kugeza uyu munsi, bazipfuye amababa. Ubu rero sinzi igituma asuzugura abayobozi cyangwa asuzugura ibiganiro nawe ubwe yisabiye, gusa ashobora kuba afite ibyo yungukira mwari amarira ye avuga ngo asakuza, nubwo n'ubundi aya marira ye mu buryo bugaragara ku maso wenda yungukira mu buryo butagaragara, bitewe n'uko ararira ibice bigafatwa, akarira ibindi bice bigafatwa. M23 ntifatirwa ibihano cyangwa uburyo yifuza ko u Rwanda rufatirwa ibihano ntibibeho, ndetse amahanga agakomeza kumva ibyo u Rwanda ruvuga, bagakomeza basaba Kinshasa ibiganiro. Rero Kinshasa ishaka yava mu myumvire ya FDLR ikemera ikaganira na M23, kuko nitaganira na M23 izisanga M23 yambuye igihugu bakiri gusakuza. Niba M23 yarasabye ibiganiro Colonel Nanga ataraza, kugeza ubwo Colonel Nanga aje n'abandi batari bakeya yazanwe ubushobozi
bw'amafaranga n'ubushobozi n'imbaraga ze bwite n'abafatanyabikorwa babo. Abanyekongo ubu ngubu barumva AFC kurusha uko bumvaga M23. Ubwo rero ngira ngo Tshisekedi yinangira ni nka wa muntu ukomeza yurira mu bushorishori atazi kuko azamuka mu bushorishori ariko bamubona ubwambure. Yego, ibyo ni byo koko bwana Mushakamba, reka twikomereze. Kinshasa rero ntiyigeze ihwema n'ubu ngubu ngo yareze u Rwanda mu rukiko rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika y'Iburasirazuba. Urwo rubanza wakurikiye ibyavuyemo, wakurikiye aho bigereye? Nibyo, kuri uyu wa kane urukiko rw'ubutabera rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba rwatangiye kumva ibyifuzo biva mu rubanza rwatanzwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irega leta y'u Rwanda kugira uruhare mu makimbirane abera muri Kivu y'Amajyaruguru. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda ibikorwa by'ubushotoranyi bivogera ubusugire bwayo, ubusugire bw'intara zayo, kandi ngo bigahungabanya umutekano muri politike n'ubwigenge. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ibikorwa by'u Rwanda byatumye habaho ihonyora rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Mu cyifuzo cya 4 n'icya 5 u Rwanda rwo rwanenze ko inyandiko zatanzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rukiko zitari zahinduwe ziva mu Gifaransa zishyirwa mu Cyongereza, ari rwo rurimi rwemewe rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Bityo u Rwanda rwasabye icyemezo cy'urukiko cyo guhagarika uru rubanza. Ni mu gihe icyifuzo cya 15 n'icya 16 byatanzwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birega u Rwanda bisaba urukiko umwanya wo gutanga inyandiko zihinduwe mu Cyongereza n'ibimenyetso by'inyongera mu rubanza nyamukuru. Uru rubanza nyamukuru nkaba mbona baruhaye bagize bati ni reference nimero 33 of ubwo ni free of 2023 and application number 13 of 2023 nk'uko bigaragara. Rero izi nzitizi u Rwanda rwagaragaje harimo ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze inyandiko zikubiyemo ibirego ziri mu Gifaransa. Izi nzitizi zikaba ari zituma u Rwanda ruvuga ko iki kirego kidakomeza guhabwa agaciro nk'uko bivugwa, aho kugira ngo ngira ngo wenda babikoze babishaka ntiwamenya, ariko sinzi ukuntu ushobora kuba uzi ko amahame yemeza kutanga ikirego mu Cyongereza ugatanga ikirego mu Gifaransa. Ngira ngo niba atari ubujiji ni ukubikora babishaka kubera gusuzugura. Yego, bwana Mushakamba, babikoze batyo, ariko mpamya wenda hari n'igihe bitaba gusuzugura, ariko kuko ari bashya yenda bakaba batarabonye n'umwanya wo gusoma ya mahame, ku buryo wajya gutanga ikirego ukajya kugitanga utagize, byaba nta bushishozi burimo, utabanje gusoma amategeko akujya agenga ikirego cyangwa arengera ikirego watanze, byaba ari ukubura ubushishozi. Yego, ubwo twakomeza n'indi ngingo. Reka twikomereze rero. Biravugwa ko hari abayobozi b'u Burundi bagiye muri misiyo mu butumwa bw'akazi muri Amerika, kaburirwa irengero. Bisobanuye ngo ntabwo babuze kuko hari uwabafashe, ahubwo babuze kuko batashakaga kugaruka iwabo. Bashobora kuba barihishe bakabura, batyo ntibongere kuboneka, ntibagaruke iwabo. Yego, bivugwa ko Maître Rusengo Jean Jacques yigisha muri kaminuza y'u Burundi, akaba ajejwe ibindi bikorwa bikomeye muri CNDD FDD. Yagiye muri misiyo i New York kuwa mbere ushize. Yego, ajyanye na Liliane Gahungu. Uyu Liliane Gahungu ni assistante, ni umufasha ariko utari umudamu, umuntu ufasha undi mu kazi.
nka minisitiri w'urubyiruko na siporo bahise babura, aba bombi bahise babura, ntibaburiwe irengero, barabuze, nta bagombaga kugaruka iwabo ariko ntibagarutse. Ibi ngibi biba binerekana icyizere umuntu afitiye leta akorera. Biragaragaza rero ko icyizere bafitiye leta bakoreraga kiri hasi, niyo banaboneka kuba batagarukiye igihe harimo ikibazo ku muntu w'umuyobozi, ariko kugeza ubu ntabwo barongera kuboneka kandi bakabaye barabonetse baragarutse n'iwabo i Burundi. Gushakamba ibi bivuze iki, bisobanuye iki? ubundi kenshi abadiplomate ntibakunda gutoroka, ahubwo hari igihe abantu bigiye nko mu mikino olympique, mu mikino itandukanye yindi bagerayo bagatoroka, ariko kuba hatorotse noneho abadiplomate ni ibintu biteye inkeke ndetse binakomeye, ariko icyo bisobanuye ni uko politike y'icyo gihugu ijegajega, ndetse harimo uruntu muri guverinoma, cyane ko bari bose mbona ari abo muri guverinoma n'abandi bakomeye, bigaragaza ko harimo uruntu, harimo kudashyira hamwe, harimo kudahuza, kuko nguwo gutoroka ko nuko yahunze, ntabwo abayeho kwa kundi umuntu ashobora kuvuga ati ngende nishakire y'amaramuko, kuko n'ubundi nta mirimo mizima nari mfite, umuryango wanjye nabonaga nta ejo heza ufite, reka nemere mbeho ubuzima bugoye. Rero kugira ngo umudiplomate nk'uwo nguwo uri kuri urwo rwego uherekeza perezida mu muryango mpuzamahanga nka ONU agera hariya agatoroka, bisobanuye ko harimo uruntu, umudiplomate cyangwa umuntu uri ku butegetsi, uri mu mwanya wa minisitiri cyangwa se mu wundi mwanya ukomeye mu Burundi, azi ko iyo awurayeho aba azi ko butari buke ngo awugumeho. Ibi nicyo bisobanuye ko harimo uruntu, kudahuza, ndetse bishobora kuba harimo n'akagambane kenshi mu buyobozi bukuru bwa Repubulika y'u Burundi. Birumvikana bwana Mushakamba, reka tubitege amaso, usanga n'ejo bundi hari n'abandi bagiye batyo, nabyo bishoboka. Tugeze rero ku musozo w'amakuru yacu bwana Mushakamba, reka dushimire abadukurikiye, tubasabe kandi haba ku Muco Wacu TV no kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki hose bakande subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye ahita abizanira bidatinze. Tubamenyeshe kandi ko bashobora kudusangiza ibitekerezo n'ibyifuzo byabo, inyunganizi n'ibindi, babinyujije ahanditse comments, bakandikamo ibitekerezo byabo, duhita tubibona, kandi turimo turashimira n'ababikora mu by'ukuri, kuko biratwubaka, bituma turushaho gukora neza. Ndabashimiye rero by'umwihariko igihe nari Sentama wo kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, bwana Mushakamba akira mikoro, nawe ugira icyo ubabwira. Murakoze. Urakoze cyane bwana Sentama, ndagushimiye byimazeyo, nshimiye n'abandi bose turi kumwe cyaba dukurikiye muri aya makuru yacu yo ku manywa ku itariki ya 27 z'ukwa 9 2024. Bagire ibihe byiza, Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha, murakagira Imana.